ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ spot treatment ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯡ 1 2 3 ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩ मियोय खरना आइंगोंदा Instagram दा अदुगा Facebook दा अदुगा YouTube दा comment तौबिरए हाइबदि acne care gi matang da acne skin gi kari product sizinagani aigi hormonal acne kamaina phagi haibana chingba question mayam ma hange ado ai adugi question mayam do loina ma khumjaninge ado direct c gi product sizinaraga aigi acne phai haibagi mahutta ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ acne treatment ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ acne ꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ acne ꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯠ ꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ acne ꯁꯦ ꯐꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯊꯥ 3 ꯁꯨꯔꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯊꯥ 3 ꯁꯨꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯠ ꯁꯦ ꯐꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ acne ꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯠ ꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯠ ꯑꯁꯤ alcohol based or oil free products haina marketing tauba or label tauba product ase akoina leiroidaba khoi skin se oily oire haidi akoina naturally oil control products natraga oil free products yeng akoina market da yengba matam da skin care se kaino da akoina khalle haidi khoi skin se oily oirabani na oil mayam je lokthokdaba yadre aduga akoida yamna satisfying oiba feeling ama ju phawale haidi akoina amna kongkon thokpa adumaina cleanser do सिजनरकान माइदो ताब लोरकान माइ से खरख कंगगा हाइदि लोइनब ऑयल दो मरेक महाउदो अमता लैत्रकान ओ आइगी माइ से नालेन खले सिजे यामना लानबा मिसकंसेप्शन ने ऑयली ओइरगसु अखोइगी स्किन दे डिहाइड्रेटेड ओइबे याय अनिसुबा पॉइंट असिदि खजितंग ताबदा हैनदबा याय नत्रगा कइनोनि सिनि ngaurba kaina khanbasu yai ado kaisum kaide kaino da isamoksu same reaction adumaina phaujagi sigi ahanba ai agi acne treatments aina tawkiba kanda oil je sizinabiyo ba skin da oil any oil nate face oil isagi oily oil layer skin si dai ja kaidobagi oil sizina doino haibasi question ne number 1 akhoi skin se naturally oil produce tawi haiba oil asi sebum sini pore se akhoi gi sebum gi magi lambi gumbane sebum jina yam hena puthokpa taragadi magi lambi se phulle ba haidi akhoi gi pore se clog tawga layeba aduna akoina face oil ji sizina ba matamda akhoi gi sigi pore se changani pore se changba matamda sengdo eba magi amotpa lairamba pallaga lairamba thokpa yadaba impurities aduna ching pocha hingi akhoi gi face oil jina sizina matamda sengdo eba na samna haibada akoina makeup lokthokpa matamda oil based cleanser sizinai dana ko haidi product to khongda haidi napsallaga laitana breakdown tawna akoina oil based cleanser seasonar kan pores to dagi lawtho eba mai da face oil tai matam da kibi gano si kana ba yamna lei ahamba da mana tu khong gi changa kan da tu khong se nal halle ani suba da skin do moisturize ta hole aduna akhoi gi skin do kari gumba dehydrate oiramba leiraga su face oil jina moisturizing effect se pire aduna magi water loss magi mangi ba ising nung kari krado amuka hana retain tawreba mathang dana amu face oil khar lei haiba face oil asi अखोगी नेचुरल सीबम सिगा मोलिकुलर स्ट्रक्चर द माने अदुना अखोइना हाइबा पर्टिकुलर फेस ऑयल टाइप से अखोइना स्किन द तैबा मतमदा अखोगी सीबम जिना खल्लेबा ओ सिदी सीबम नीना हाइदि अखोगी कांगु नीना ना खल्लेबा अदुना ओ मासु लैरबनीना मा लैरबनीना आई याम हेना थबक तौबगी मथौ लैत्रे कइगिनो द ऑयल कंट्रोल प्रोडक्ट सिजनबदा अखोइना natural oil do strip tawkiba matamda man hena excess oil puthoidana ko adu do puthoknabagi mathau do ma tawroiba akhoi gi face oil do sizinarbaina adu ma pothar layerni aba sibam se yam hena mathau tawroiba ana face oil gi kana ba se sineba akhoi gi excess sebum production de mana control tawe haidiba oil sing gi akhoi gi acne heal tawbada inflammation gumba laibada aduga yamna irritated oiba skin de su yamna calm down tawhole aduna हाइरिबा फेस ऑयल सिंगी मतंग द कइंबा खंगनिंबा तारगदि कमेंट्स तौबिरो एदुगी मतंग वीडियो अमा सुंचोय सोइदना सेमजगे अहुम सुबा पॉइंट असिदि अखोइना एक्ने ट्रीटमेंट तौबा उरिंग से थुंगकपा हौरकपा मतमदा अखोइना प्रोडक्ट से लैरकांदा उरिंग थुंगदबा मफमदसु लोइमक तैसनबा आई एक्ने तौरबने अदुना
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯩꯁꯟꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯒꯤ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯑꯦꯛꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯗꯤꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯦꯆ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯎꯔꯤꯡ ꯊꯨꯡꯕ ꯃꯄꯥꯗꯨ ꯈꯛ ꯅꯞꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯦꯃꯤꯁ ꯀ꯭रीम ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯩꯕꯤꯌꯣꯕ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯡ 1 2 3 ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀ꯭रीꯝꯗꯣ ꯃꯄꯥꯁꯤ ꯈꯛ ꯇꯩꯌꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯆꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯒꯅꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯔꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯇ꯭रीटमेंट ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯒꯤ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯒꯤ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟट ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯖꯟꯅ ꯇꯥꯕ उरिंग थुंगकांदा अखोइना खल्लेबो हाइदि अखोइगी माइजे मोटलेना माइदो यामना तारिमके अखोइगी उरिंगदो फरओएबा कइगिनो अइना ngasa हाइजबदो नेचुरल ऑयल दो ngसागी क्लेंजर दुना अदुम हंजन हंजन लौथोक लेरगदि स्किन दो कमाइना फरक्तोइनो मरेक महाव अमता यावरोएबा अदुना ओवर वॉश तौबिगनो अखोइगी माइसी नोंगमदा अनिरक क्लेंस तौबा हाइबसि मोर देन इनफ ओइरबनि अनंबना डर्मेटोलॉजिस्ट सिंगसिना मोइना रिकमेंड तौबा मतमददि नुंदांगदि होय अखोइना सनस्क्रीन तैरुबनि स्क्रीन दो अखोइना लौथोकनबगी दमक्ता oil based cleanser sizinaba double cleansing tawbasidi yam phai hai adubu ayukta di aikoina tum hogolakpa matamda aikoigi skin do kemta mapanda chatluba laite adu yari makai ising achambana mai tabasu yam phai hai aikoigi pH level je control tawnaba ai samakti tawjadri tawgeina di khale ai try tawgeina di khale do matam di khajik tang chang do male kaino da sum used to oigibado haidi cleanser sizinar mai tabage aduga yam maru oina acne cleanser singse yamna harsh over chemicals adagi detergent yaweba magi cleanser seida haiba harsh over chemical singina aikogi skin sidaisa masagi natural oil yawzariba si lawthoe aduga dry oil adu oiragadi henna breakouts oireba aikogi skin da aduna especially acne targeted cleanser laiba matamda aikoina SLS SLES ALS yaudaba products sing season abioba kaigino da moise yamna chemically harsh oiba products neba aiba chemical se cheap oiba aduga yamna aikogi skin da kongon yamna thokhanba products neba adu si season akanda aikoina khalleba haidi aikogi kongon jingsina loina mak aikogi amot pasing thokhragani na aduna please akoigi acne skincare products season aba matam mention tawriba products ingredients list da yaudaba haina yengbiyo aduga kaiguma ngamba targadi morning da zu cleanser season abigano ai isamak kudi tawdri manga suba steps asidi physical exfoliant seasonaba haibidi aikoina samna haribada yam common oina akoina scrub tawba ne akoina tawbodo isamaksu tawgre aina acne layingai matamda aina hadi maiji aigi maiji motle aduna dead skin cells sing je lawthok trobane na aina physical exfoliant sing je seasonarga maiji ta taktaptana tawre adudagi di kaidawre bacteria do spread tawre yari makai physical exfoliant se season abigano AHA gumba BHA gumba season abiyo adagino da moise yamna gentle oil ga yamaruiba mana chemical exfoliant season au haina toner oina nungti gi season abigano kai gumba AHA BHA percentage se yamna yawba taragadi nungti gi exfoliate tawragadi akogi skin je adukki matik dry oirakani aduna please ai isama chemical exfoliant season araga nungti gi hekta season abadagi skin je dry oiraktana hena sokhangiba yawre aduna ai isamaki experience tagini haijarise please sisima kawbigano physical exfoliant season abigano chemical exfoliant season abiyu adubu nungti gi natte hapta amda murak anirak requirement gi matungina mathang asina aikogi skin da yamna maru oiba haitare especially sensitive oiba skin gi damakta fragrance yawa products kumbase yamna hari sensitive oiba skin gi damakta di khatang sokhalle natural oil hairaga magi lavender oil gumba dagi orange peel oil gumba dagi fragrance derive tawre aduna sensitive oiba skin da di irritate to hole magi aduna singba products se khatang sensitive oiraga di khatang rejection biyo aduna aina mayam da haijaning badi hojiki matam da market ta adukki madik products mayam ama lege acne treatment products hairaga aduna aikoina just one product ama khatang da haidi acne cleanser acne toner whatever mayam na haibado hekta lairaga season abigano ingredients to gi matang da khajiktang research to yo YouTube da yembani khangde adakidi product to Google da roga thibani khangde or traga dermatologist isagi nakna ba na traga toina visit tawba ngamagadi yam phare ado mi anambana dermatologist yam toina unaba ngam de aduga mogi manakta su matam laite phambaga aikogi ingredient mayam do tana laigadabagi aduna yari makai isana ju khajiktang research tawbiyo matam pumbada haidi yamna conscious oibiganu uring thunge adagidi breakouts adugumba mayam laibadagi kaigino da sidi life ki cycle amane aishu dum thunge
pura phaba se sungo yoide amuk phagini amuk thorkan aduga kaigumba sigi video si enjoy tawbiba taragadi like ama tawbiyo aduga kanagumba miyoi acne problem haidi face tawriba miyoi leiragadi share tawbiyo aduga comments tawbiro mathangda karamba makhalgi video yengningi natraga hauji acne struggle tawribra haibina chingbudo khanghanbiro aingonda mathangda amuk thainarasi. Thank you so much for watching. Bye bye.